Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulia de ibadah hun ramdi. Kimat bakong san jong ke kubor mentah ke stem. Kentu Presiden keseng BJP UJP nadai kinong trei jong keseng ban pertuk bot ya kelenti jong Menteri Rang Badu kari Narendra Modi. Palat nuklear lai pu ar lak teli kilong ying kinong rep hakeleng kari kilayo ya kejing siu ke banengkong bat ke baar hajar tingkah hapok ke skim Pradhan Mantri Kisan Saman Nidhi Yojana. An sepenlong ya kadril jong kisipai India bat China ke balatip kum ka hand in hand ha umroi Ribhoi district shen menta usnem. Bat kiyo kejing yap brio ha Southwest Garo Hills chaka laingut hadian kejing yap jelap sa wei ukena ha kashnong monabari na kejing shlei Kiku bor babanya. Presiden keseng BJP UJP nada ula kentu ya kinong trei jong keseng bakin pertuk bot ya kalenti jong Menteri Rang Badu kari Narendra Modi. Hakajing ajing kren jong haka executive meeting jong ka jila Maharashtra ka balalong ha Mumbai. Unada ula ong bakaladon kajing kela ka batamai hakasan himasima nakadaw jong Menteri Rang Badu kari. Uni unung yalam barang ba kaseng BJP ula ong bakamat bakongsan jong kaseng kalong ban penlong ya ka Kongres Muk Bharat pat ula bendrap ru bak katay kamat ka donro ya ka pang ka batamai haka ya ka ban penlong ya ka BJP yuk Bharat. Palat nuklear lai pu ar lak teli kilong yeng jong kinong rep hakeleng kari kilayo ya kasin siu ke baningkong bat ke baar ya ke jing siu ke baar hajar tingkah hapok ke skim Pradhan Mantri Kisan Saman Nidhi Yojana. Ke skim ke bakot syaka khatsa hajar riu sepak sapun riu kelur tingkah. Ketelong kubor sarkar kaya tu baka jela Uttar Pradesh kalawan hakli haka jingdan ya ki ar kelur ar pulak teli kilong yeng kinong rem bot pat sakajela Andhra Pradesh bat kejela Maharashtra da sanpul lak teli kilong yeng kinong ram. Ka PM Kisan kenyele kat bala ban kentup lut ya baro khat saw klur sanpul lak ngut kinong yo mentoy hakeleng kari. Ya kasien ka babot jong ka drill jong kisipai India bat China ya ka balapan sange no mensyam senam nakadaw jong ka jingja hadoklam an sepenlong no shen mentau senam. Ketelong kubor sarkar kelaya tu baya katay kadril kabalatip kum ka hand in hand an sa penlong ha umroi Ribhoi district. Kadril kabaladem kabaday kabah nyaw ha penlong ha chengdu ha ubnay no pra ha usnem arajar khat pra. Ha kadril kaban sa penlong ha umroi kite kikan hun sipay kin sa pen halor ka jingile persya iki kampen trim kijing pen scam ya ka joint command post bat ka joint combat drill watla ya ka jingelang kabapaka an sa penlong ha ubnay nailar. Kajing yap brio na kajing shlei ha Southwest Garo Hills kalakiyo siya kalayngut hadian ba uway ukena ngam jelop ha kasnong manabari kabahap hapo Beta Singh Block. Deputy Commissioner ka Southwest Garo Hills District Uram Kumar ulayatu ba utay ukena uday ubadan ya kajing pangring hakaba ulakalan bat klemtip brio shu bat ulangam jelop ha katay kajaka. Kam haswa kasngi palay jong katayo arngut kibrio kibaday na kidnong shnong jong kasnong das para bat fakir para kabahap ha Mahendraganj kilayap jelop na kajingdap palat ko Kajing shlay ha Southwest Garo Hills District kalakta jure shibuan kijaka nadu monabari hasyadu Mahendraganj. Menteri Ketenat ki Kambari ke Sarkar Pedeng Uji Shankar ulapin pau ya kajing kermen balingba ka liberal visa policy jong ke Sarkar Pedeng ki babon kiri ke perthai kin sawan ban pli ki consulate bat ki jaka penyo visa kathan syate lami ngi. Udah menteri ula ongru bakathan syate lami ngi menta kelas dang ban sakhi ya kajing roy lut habaro ki liang. Ikong wan suks MP ka Raja Sabha hakashiti jong iru ilapin pau ya kajing dawa penyo no ikijaka penyo visa hakathan. Kanang baki brio kathan kimden kamshu ban let keleng ki High Commission ki Embassy bat Consulate ban pendep ya kajing yo visa jongki. Kani ka kubor kawan Shapina ka All India Radio Shillong. Kajing raki kajing lek kemen be din klam Hajanta Hills kabalapun kre da kasin rat tuber kabadai kasin rat kabahe hakathan kan kun menta kasngi hakasnong tuber kamai.
Kini kajing dek kemen ke balas dang kat kendai terik minta ubnai kelas sakhi ya kajing isim benta basit hem jong ki shindrang bat kentai jong ki badang dan hakan yam tre jong kadong bi mentedu ke bahab haki ilaka jowai. Baru naduk ki badang red haduk ki balasan ki layasat ya risah ringkat keput ketem tenrai bat ringkat kajing ra ya uknong. Hakani ke sengi ke bakat duk jong kani ke jingle kemen ansawan bini shim bentalang da menteri rangba ke jela ukon rat ki sangma ki he sarkar ki MDC ke Jaintia Hills Autonomous District Council ki he ke senrat bat ki wei ka Assam State Disaster Management Authority kalayatu lingba ka jingya lum kubor ya ka jingkio jong ka jingya bresh ka san pukandai ngun ha ka basan ngut ki balayap ha Morigao District laingut ha Barpita armut ha South Salmara bat iwei na Nalbari bat iwei pat na Dhubri District Arpu South Liki District na kilai pulai Liki District ka jalla bat lai hajar Arpu South Liki shnong kilasha kta bat penjular ha ka te ka jingshlei Kaladan pat kajing her jong ko ha Baksa Hojai bat Juli District. Kate kajing shle kala penjulor ya kumba iwei pensan puilak hackers ki jaka rem bat kumjo ro ya ka benta babun jong ka Kaziranga National Park. Palat khat arlak teli kimrat hakikat new teli ki district kila shakta lingba kate kajing shle hakabalayo jingtip ba kumba shispa arp kandai teli kimrat kilayap hakaziranga National Park Bakanthop yakish potali ki kandat layatho Divisional Forest Officer ka Kaziranga National Park hanin kasingi La pentrikam ya ka scheme Pradhan Mantri Awas Yojana Urban PMAYU hakajala Manipur ka scheme ka bapen urlong ki jing angno jing ki babun ki long yeng ki badog ki basa ha ki than sor banyo ki yeng ki sem babha Kasarkar Manipur kabu ya kathong banyo ya kajing menjur ya ki 1,000 laispa andui phongot kinong yo mentoy lingba ka te scheme da kajing shna yeng haki arpunyo tuli kishnong hakajalla nakite arpunri 1,000 laispa sapupra ngut kinong yo mentoy naki arpunyo tuli kishnong lada banyo ya kajing menjur nakatnat Housing and Urban Affairs kasarkar pedeng kasarkar jilla kabu ya kathong menpendap ya kite kajing penshna yeng hapo jung news namhi Habaya keren baka All India Radio iwei na kinong yo mentoy ka jala ila ongba lingba ka te scheme amday baki yo mentoy tang naka housing loan henry naka credit link subsidy kabalayarap shikat day yaki hakabanshna yaki yeng ki jongki kinong yo mentoy ka jala kila penpawro ka jing sngungu ka sarkar lingba ka jing pentri kam ya ka te scheme La perking bhai ki bor pahara ha Tripura na kabenta ka Tripura panchayat election hakaba la itho bapalat 6000 tuli ki jaga thap vote ki balong shongs ir la yatho uhe pulin ki election na kabenta ka jing thap vote jang panchayat election ha Tripura ka banstang ha ka arpri unyo taring menta ubnai hakaba insependent kam lagi ballot paper ha ki jaka nong kendong Lapa ikibor pahara na ka Tripura State Rifles but kanyo tali ki kanhun pahara na kishipay BSF but CRPF yakibaan sa pa siya ki 1000 pras pa asapo pra tali ki jaka thepwood hakaba 1000 news pa shispa nyo puar tali ki jaka thepwood ki bala tep kum ki ba shongs ir layato u Deputy Inspector General of Police DIG u Arindamnat hakajing yalang bat kilat patay kubor hakasngisa jan Schwab and Penkut ya kakubor sa shisin kimat bakongsan. Tentu Presiden kaseng BJP u JP Nada ya kinong tre jong kaseng ban petrol board ikalanti jong Menteri Rangba du kari Narendra Modi. Palat nuclear lai po arlak tali kilong ying kinong rep hakaling kari kilayo ikajing siyo ka bandingkong bat baar ka baar hajar tingka po kaskim Pradhan Mantri Kisan Saman Nidhi Yojana. An sa pinong ikadril din kisipay India bat China ka balatip kum kahan inhan ha Umray Riboy District shen menta usnem. Pat kiyo kajing yap Brea Southwest Garo Hills sa kalaingot hadin kajing yap jalap sa uwe ukana akasnong muna bari. Katung ilapoy siya kabukod dyan kakubor kabawan siya naka All India Radio Shillong mentangin niya so na bat ka Delhi Station na kabenta kakubor.